Чурапчыга Саха Республикатын боксы сайдытын хэттоон сылынчатчинен РСФСР оны Саха СССР өтөлях теренере Арсений Арсеньевич Петров сырдык кереһигер аналлах боксага республика чемпионата олоньый 17 хүлбе күннергер үрдүк тахымнақты гыдыллан аста. Манна 19-тон төрдону гардылы саста республика бастын боксердара барта 19 спортсмен 13 ыяһыңа келен көн көрүстүлер. Күрэх үйрүлэх чаагар Чурапчытагы Государственный физкультурно-спорт институтун ректора Индокентий Готовцев терапевткыга булжанан ытыга Россия спордын мастера Айына Готовцева Европа чемпионун үрдүк атын ылары ситиспитин честетилер. Полевойга мен 2-нче үрбекке хылбытыта кирбитим. 4 сылым барандарар. Тренером Васильев Михаил Михайлович, дюша 4 зеркнавын. Первенство Европы личный, он на командной курахтыги бар. Биги команданын местерсипе тикките, 3 оденге. Бир местебит бияга личканы ытан барамыт үс кыз сумматын кордоннор 2 побуппут. Онна өстө бирге үс кыз полон теңге уже поппут, онна баста оппут. Билин инники баланым ден Баламын бартын тренером Бахарар, он сборной России тренер, он БМ личный тренером. Билин пока первенство России эрваллар. Международные хойты тәлләре болу сборнайдар. Чемпионат бастакы күнүттен Европа 2 төгүлләр чемпиона, андайду чемпионатын үрүн көмис призера, Россия 5 төгүлләр чемпиона, Россия чемпионатын үрүн көмис призера, Нороттар 2 адыларынагы GB турнир кыйлага, 2016 хылаха ытылыбыт Риятагы Олимпиада кыттылага Василий Егоров ылжыттата. Быйыл усынан Чурапчыга улусулган үттүк тахымнактык агаланда чемпионат Россиятан токтогона уртудоктен көрөбүн. Билим бу организатордор кепсебеттерин оттон бу басты күнгө бу экранын, бу боттарын, бу туманнарын ите бартылык атын тугу атын атмосфераны берер. Бокса онны манны күрөктү улган манны кирәһендәктәргә ки договор кыттан. Ата товарыстар бар боксерларга барлары таситине бар булам ди кыйыны. Онотон Осанан бу республика бутыгар боксабыт алтын файдан яр быйыл булагына хэттон сыла боксабыт сайдыта сахайригер онта билген бияга бу Федерация бокса России үәттен кинлер залашылатлар атны регионнарга профессиональный боксаны мехайнары ханады ди. Олеген профессиональный бокс теме хайдытеме билген хагалнар оны дагынан любительский бокса олы олимпийский бокс. Билген булагына бравла көңүллүрүнөн олимпийский бокса, оны профессиональный бокса теңге кытты кайып. Олегентен үлө барар та хайды баран ер улаттар ата билгендер улаттар көрө ханады ди. Оголортон көрөн уже мен хайнарын ханады яны били улахан жаңга ата билин бу улахан жаңга чемпионат республикагентен сүмерденен уже Дальний Востокко баралар, оттон чемпионат России, чемпионат Европы, оны чемпионат мира. Саха сирин өтөлөх тренере 19-тан хүрбе үһүгер дылысастаах эдер боксердарга старший тренер Николай Егоров Саха сиригер боксы сайдытын туһунан санаатын манны күллестер. Бу кандыгы жылларга бу хавыс сиригер боксабыт хайда турар диханада бунина оголорго первенство республика болбута, онно 200 БМБ сагаlan кытты бута, 13 командата. Табу бунина сервиска турнирга училище олимпийская резерва Тан Егоров Андрей Баран первенство по юниорам Спартак тен күрәктеги болар, кылай кылнаксын. Онно баран бастан Россияга путевкалла первенство России. Табу кандыгы жылларга беге сагабы сереттен Ончар Россия спордун мастеры итилден тагыстылар. Мага каңаластан бу кандыгы жылларга уус алдынтан шөй кескеллек боксердор итилде хадалар. Каңаластан балалар, Жокускай квараттан балалар. Бу кандыгы беге колобура тренерлер ыкса үлелер олаттар, таксан әрелер, әдер олаттар. Күрәк төт күн устата Афанасий Кирикович Сафронов атынан спорт комплекска ытылынна. Финалга биттен бир күрүләк кирси ылжачылар ыһыларынан каһыларынан догылланна. Манна бир чалхай кыйыны Нюрба эдер кескилле боксера Александр Иванов көрдөрдө. Басты тренером Потапов Станислав Семенович хомойогы хенкене бу ортодойдуттан окпобута тон кине басты миндер таута сетте хастак бар болуктайды. Шедейда так. Так басты тренером кине болар, а так билген училище олимпийского резерва Слепцов Андрей Геннадьевич көзөртнө. Та хамыл хан ситихилеримнен булырын хүлбебесиллакка
международный турнирге бастаудым Комсомольского море. Алтон килага кисибитим. Быйыл батчаларга ме. Тонна Дальний Востокка хүлбе сыллаха бастаудым, хүлбе сыллаха ме бастаудым. Лучший боксер болбудум буларын Дальний Восток. Тайники буланнарым билин тохпо. Бу республика бастадым, онна 19 юрбекке молодежкага Дальний Восток болуктактан баран путевкалык надо молодежкага Россия. Быйыл хаңа бастыкын киристим улган жонорго республикага. Ол нина чемпионат УФУ кисибитим 2 бой даудым. Онна бастаудым, онна бу быйыл хаңа 2 бойбун хаятым. Опса 4 бой болла. Ата Леона гытта курактыга бастыкын киристим, ата жарыкка нар турачы теңге. Да осынан кисилер бары интернетер төт нагас келтен харлан. Ата билим Балтонис аңар килега Александр Иванов оннатын Леоник кирислер ос бастыраңы токтоото киетен сой ки ксойер инек күчтә кудартын оннатын билин Леон ити болтер олга дердер. Эси Саша Иванов хагата гастыл ханжаңга онны билинтен Леонга булаганы билин хененен нада. Эти оннукудар инник токтоду дегенде билин психологический шүйдүк хаҗан шүйдүк белемнерен графтилерге. Антон Олс эти мен ханыбынан бу республика чемпионатыгар эти олоттар булаганы билгенден хамшуй боксердан көрдүлөр, онна бәйләрен тагымнарынан именно боксда хамынан кендер. Үдүк инник көң хажада ден кирди. Оттон 92 килага мә хаңластан Петр Егоров рәлләхтик бастата, онна 14 төгүлүн республика чемпионун үрдүгатын сүктә. Кыймыланыкта чыгат жомар, семья бар, оğullar бар, бийги дравиттер бар, кинеге кергеттергер, ебер ага бар. Онаттан бары жуга саймактар бараларгар. Онна армак жаз, эхебер, легенте конорга генерал ген. Хозатта, тай тапталатта. Кине ханын. Онаттан бу чуракчы улугар буланы мен манна күтөппин. Кергенім ұланы чурапчыттан мұғынайттан дер. Кергенім жөнін көрімея бардыргар мақтал, оны түгенен тұғынан ұру яқал, мәргідер сақыл яғадда дередір. Бу курдук финалга түрді нағыз келеға дері яғынға бастықы местені Эрчин Пестряков, Мидней, бүйін 1 келеға дері яғынға Джилур Иванов Джакускай, бүйін 4 келеға дері яғынға Андрей Егоров Қаңластан, бүйін 7 келеға дері яғынға Рамазон Мамарджонов Мидней, 6 килега Александр Сергачев Мә Хаңлас, 6 саңар килега Александр Иванов Нюрба, 6 килега Саид Максимов Нюрба, 1 килега Альберт Каратаев Бүлү, 5 килега Андрей Портнягин Усалдан, 10 килега Игорь Никифоров Джакускай, 6 килега Антон Голиков Джакускай, 2 килега Петр Егоров Мә Хаңлас, 2 килеттен Юхаяхнахтарга Владимир Колесов Мә Хаңлас республика чемпиондар болулар. Итини тахынан биддилен спортсменлерге әме анал бристер туттарылынылар. Ол курдук бастың боксер аналат Нюрбаттан Александр Ивановка, бастың техника Мә Хаңластан Александр Сергачевка, бастың кирси Ренат Захаровка, онна Андрей Егоровка, кыйыга жулурунихен чурапчыттан Артур Григорьевка, бастың судья Джакускайттан Игорь Ефремовка, бастың тренер Мә Хаңластан Василий Шестаковка, боксага беренете нихенат Мә Хаңластан Петр Егоровка туттарылынылар. Кыйлахтар грамоталарынан метеллерінен наградаланылар. Чемпионаты илтімен депутата боксага народтар икерділарына кластағы спорт мастера 2-нче ағысылағы олимпийска ойнулар боронсы призердара Георгий Балакшин үрдіктік саналады. Табу Алтонюшка Иванов Саша Никифоров Леонның үшеді кирістілер. Саша кейді, кіртік бұны технический нокаутынан кейді. Дегенен механа бем хана бар конкурентный бой болу де хана утын тапта. В принципе, да, бастыраңы да. Атын яғынырылы қануты, демеші ваттар баллар. Это самое главное был тугун был республика чемпионата отборочный был. Блин, был главный тренер команды туқтан, тоже Дальний Восток оранкисилер. Боксердар баллар ми 19-19 беки хастах ваттар, кисер ваттар. Дигенен баллар Никитин Руслан бар, атын яғынырға да баллар, дигенен кисер ваттар баллар. Вот он ки куанда девять еще девять, то ортовская делать пока. Чемпионат, Россия чемпионат поллах путна, а татар билем тиян очо еще дехпут.
ата призердар балдар. Күрәгы горны юлуһун агам саста боксердара спорт бетерәннәре келән көрөн астынан доһян бардылар. Бей горнаттан төт боламыт бу боксаны көрәгәнле бит. Быел бокса республика әдәбияты хәттән сала. Үен бокса ветераннары бит. Николай Павлов 1906 Аллахка республикага 6 килога бастабыта. Это 9 Виктор Сергеев Мен бәтім береметігер республикаға тейлақты кетті бұта. Мен бәм республикаға хаға әлігер үсті бастабытым. Онаты бокса хайды бұта. Шугай, хайды бұта шугай. Онда шугай боксөдер балылар. 4-5 приз алды бұт. Горный бокса федерацияты натыттан білен отуға бұтын тұттартық бұт. Чурапчы хиргар бу курактайбет ытылы буталык бертахайдем болла мана учредик руководство он федерация бокса Чурапчинского улуса бары кыттыган алып учредик билесилер тагыма алып үрдүк болла спецприздары призовойдары алып бокса те ханалах еще бистер боллар. Бу курдук чемпионат бет үрдүк тахымнактыгаста. Мактан салгы республика командаты сүймедденен уху килин регионга Россия рингелери тахсыктара.